Biyag ti tao. Apay ay akas la napatpatagkan ka dagiti barkadam. Ngamda kami iti anak mo, Mark. Anya ka di mananda kita nga ibagbagang bakit. Napanak lang mat iti ayan nakasinsin ko. Tanagawis da. Anya tinagdumaan ti makan ijay kan ditoy? Tanakipangan ka pa'y ijay? Ay na, bakit? Saan kumamat akas ta, ah? Birthday ti kasinsin ko. Nagsasabatan mi matlaang dayjay nga kakasinsin. Saan kan nga inayaban? Gaputasan ka mat amakipangan, nukas jay nga ayaban ta ka. Sa bali pa yan ti mapanunod da. Apay ang nagrigat ka nga maayaban, no pandangan. Oho, nagadukat arason mon. Ah. Ti ko namkit di, saan kami anapatag iti anak ta? Saan man atilay bagbagang bakit? Maturog talangan. Tado pa'y ti trabaho iti garden inton bigat. Kasta, dayta ti paglaingan. Dayta maturog no ammom nga agong ungeta. Ket, anyang aruti kayat mong aramidak ngay. Awan! Papanam. Agawid kami ijay ayan dananang. Rabrabiin. Apay akas ta ka aya. Awan bibiyang mo, gaputad dinak matla ibibiyang asawam. Anya. Mark, apay nga yakas lawan da bakit mo dita balayaw? Awan da nanang. Nagawid da di probinsya. Apay, ada parikot yu aya? Awan, napandala nagpasyar. Tamaburing da kanon dito eh. Kasta aya. Sige nga ron. Nadamag ko lang ata kasla manungal daw na jak nakita. Kung nakidi no ada parikot yung agasawa. Awan, nanang. Kumusta ba kahit sukunan kayo ka din? Saan? Diyak kayatin di agawid kita. Sikamat. Sige na. Umaya kung di tatayawid kayo. Manungal daw yung ditayan dananang. Aging gaadinak patpat yan. Saan kami nga agawid iti anak na? Anyaya te kayat mo bakit? Saan ka amapan makiin-inom iti uray sa dino? Di bakit man? Sa anak mo't ngagbarbar taklaunay ah. Pangpaikatlay ti bannog ti pampamayak. Ay saan? Nukas ang tumat lang ang tirason mo kanya. O di uray saan kami nga gawawid? Sige man langan bakit? Karik. Sa anak ang mapan, kadagiti di mo kayat apapanak. Nasayaan. Oh, anya nga rod, sukunan kayon. Sige nga Rod, umaykan. Rumuarak bit bakit ah? Inak mga la iti bagas. Tani, naibusin ti bagas tayo. O sige, ngam ne. Ngam di ka manen agbayag ija istora. Wen, bakit? Ala, mapanak nga rodan. Sikamat gayam day ta, paring Mark. Wen pare, umayak man mga la iti bagas. Adda ka nung amin umay abagyo. Narigatan ti maawanan ti maisahang na pare. Sigurado nga awan to ti magatangan no napigsa ti bagyo. Ay, kat mo na. Talaga may atlat tatay nakasagana ti amin, pare. Wan, pare. Nanason, mga lakman iti may sakaban na bagas. Ay nabaraw, awan pa'y jayag deliver. Ay, kasta yan, nana. Wen, naipusanak ngamin iti istak. Iso ang nagpa'y deliverak. Sika ano urayam. Ay, kawan sa. Urayak sa langin. Tani, imayak mo tala dito isturan. Agam asidag nga tan, nana? Wen ko namat jay mawag nga ag-deliver asidag kanon. Sige nga rod, nana. Urayak latan. Ay, no, pag-ururayan pare, umay ka pala dito, ita, makitagay ka basit. Ah? Sige lang, pare. Intom na minsan ton. Umay ka kit din. Saan kamat nga agbartak? Pag-ururayan medyo gatangay makunam. Kas kamat lasab sa bali, pare. Sige man langan, pare. Ay na, nakapasuron. Ayan mo, Mark. Apay asaan ka maawagan? Ay, talaga padpadasan nakday ta, Mark. Ha? Makita na. Ibilin ko ti anak ko kininanang. Tainak surutan ni Mark. Sana bali, tanakaturog mat ni baby. Nanason, mabayag ka di pa sumangpid ya order yo bagas. Ay, wan nga ron baraw. Ay, isuday tan barok. Sige, ingkabangalan iti may sa akaban, ta idiritso nga ikarga ti talukan mo. Wen man nga rod, nana.
Mabitla ang urayong pa'y daytoy bariyam. Soblyak tulatan, tayo nakpaikarga ti bagas. Ay na, talaga nga awan matungtong palday tamar akarina. Nagaramid manan iti pangguraakan ko na. Ay, Ngarot na, pinakod. ay, sige, baraw. Talaga nga awan panagbaliw mo si Kamark. Anay ko, di mo mo't ibaot ti payong kanya ka bakit? Oh, makidam, agat-arak ka. Saan abagas ti gagaram ditoy? No di kat umay aginom iti arak. Inuray ko nga minjela ko ni Nana aso na bagas ta na ibusan da. Kaya sang-sangpet da. Ulpod! Ala, agawid tanta nakababain. At data pa'y mo. Awan tirumbang na ibain ko! Sa anak-anak ka babain, tawan mading aramid ko! Sika tirumbang nga agbain, gapo iti aramid mo! Pag-aayat mo ti umay agis istambay ditoy! Uray amom nga adda anak kan asawam nga agur-uray kan ka! Bakit? Ay, kira pala sang kwaya. Pudno day taimbaga nila kay mo. Inuray mi pa'y asimang pat dagiti lakok abagas. At dayta, nag-deliveran di truck. Makita mo ba? Ay, nanana, saan kayo amakibiyang ditoy? Taapat ti agasawa daytoy. Uray kabagyam ni Mark. Awan karbangan nyo amakibiyang. Nanang, agsina kaming dita anak yo. Na, apa yan? Anyat mapaspasama kan. Basta agsina kamin. Ipanaw kunti anak ko, itamat lang. Ay, mabit madlaang. Ibagayo man kanyak, no anya ti mapaspasamak ka na kayo. Mark, anya ka di ti parikot. Kwa, Nanang. Oh, makita yo nanang. Saan ang makasumpat? Gaputa mo na nga dabasol na. Balasang ko, mabalin ka ding agtugaw kapay. Agkalma ka baset. Sakan to agsao, tapno maawatak ti mapaspasamak ka na kayo. Ay nananang, no siyak, awanan ipalawag ko. Dayta anak yo, ti kasarita yo. Ha? Ay na, Mark, anak. Apa yun? Awan, Nanang. Adala basit abanag adimi nagkinawatan. Talagang agsina kamin tatang. Saan ko na kayo ti makisinublan pa ni Mark? Naumakon. Anya ayat ti parikot yaw. Tunggal anda diyo pag kinawatan, nagawid ka dito'y balay. Maumaak iti asawa din na amo ti prioridad na. Maumaak iti asawa at tila mapanagtamtambay ter aramidan na. Imbes ada kami iti anak na ti kabanding na. Ngam saan mat? No kasi ngawan trabaho na. Dagiti barkada na wano kakasinsin na ti pag-aayat na papapanan. Anya, apay akasta ti kinalampay mau. Kanunay mo eday taarason mau. Amumait, alalaki di asawam. Normal lang, day ta kada kami alalaki. Tinapatag, saan na kaya baybayan ti asawam? Saan na kayo abis-bisinain? Kaya no anya pa'y di ta kina irresponsable. Kasta tinapasamak idi kalman, Carmine. Ay, nagalas ti ugali di ipag mo. Sinong basong batan nakit din, katagpalpalawagak laeng. Jacqueline, pagaro pa kastagayam tararamidan ni ipag ko. Huwag, Carmen. Babawi ko na ng pilit ka ni pare Mark ang makitagay. Bayat ti panagururay na iti paggatangan na iti bagas. Ado kami ang nakakita iti inaramid na kin ni Mark. Amok ang nabainan unay ni Mark, gapo iti inaramid ti asawa na. Manipod idi nagawid ang naggapo dito eh. Saanan ang matagtagari di kabsat ko? Anya, Ay sus, dahi tati narigat. Lalaki ni Mark. Ay, impaglakit dia. Tama nagtepal. Kahit di na dangran, di bakat na. Ay no, siyak dahil siya dinanog kong ti asawak. Anya? Unay matlakit din dahil siya nga ipag ko. Barang agsubli matlaang ay na nalabas ngamin di ipag mo, Carmen. Isupay lang tinakita ka kasi ti ugali na. Istrikto launay. Awan delikadesa na. Di na pa'y pulos ibainan mo't ya asawa na.
Wan nga rod ana na ason. Nimot kira ti lumabas di ti balay. Di pa'y tumalyaw ka nakita nakmat itay anak katakder di ti arubayan. Papanam ipag! Di ta balay manang. Nasayaat mo ta nagawid kan. Ape adi mo kadwa ti ka nakak ngay. Imbati kini tatang. Umayak lamang alay ti kawus mi iti anak ko. Sige. Na, mangala iti kawas na. Anya ti kayat na asawan. Di da kumamot panawan, Kira. Pangasim. Basta, manjakon. Nakapangedeng akon. Awan ngamin matakderam akarim. Isong agsinatan. Jak bating kagara ti pan nakaladaw ko ang agawid. Agkid-kid daw ako ni ti pamakawan. Sorry. Awanen, Mark. Naladawan ti amin. Agsinatan. Alaag amin nun akawus mi iti anak ta. Ket saan kami nga agsub-sublipay ditoy. Anya? Awanin. Pinanawan da kung dagiti aginak manang. Nagrabaw arason tinangisinaan nakan ka. Saan nga umdas arason day jay? Awan ka nung amin mataktak darak akarik manang. Ala, ingkay aywan. Tamangan magpaspasugnod lang. Amangan no kayat na tagpayayo kan ka. Adun adaras nga naramid ko dayta. Ang talaga di na kung pagan ano manang. Di na pa yan kaya ti makisarita kanyak no mabalin. Anya? No talaga di na kan kayat. Di mo mabalin nga ipilit ti bagim ah. Awan kamat mo kan kuan na. Ta saan kayo ang nagkalay sa? Nakababayin kan ka, Kira. Kanayon na kung may lablabaan. Wala, taisupay nga aramidam. Nagagat ka talaga. Nagasatagbalin nga asawam. Oray mat si ka Bricks. Nagasat mat ti agbalinto nga asawam. Tanasingpet ka baro. Saan ka akas kadagiti dadduma ditang arte. Bulakbol. Kan nagado ti bisyo da. Sika kat awan bisyo. Oray may sa. Madingamin ti bisyo. Tadadaelan na ti salunat mo, Kira. Apay, awan planom ang mga sawa? Kaya't mo ti agba? Awan mo't mga at kanyak. Siga, no kayat nak. Ala? Dinak man rabakan ni tikas na. Tama nga no mamati ako, Bricks. Saan man? Agpay sa tibag bagak. Kayat na kadi. Ay, uwan na. Angam, si Kangay. Kaya't nakadiman. Wana, Nga oray addan anak ko? sana problema dayta. No kasta nga rod, datan. Ay, katuan Sa di natin nagapuan, Kira. Kanayon ka rumwar. Kwa tatang, napan ko inlabaan tinobyo. Ni Bricks, akaaruba tayo. Anya? Brex? Nagaram ayakan ka ni Brex. Tapay anubyaw makungkunam. Katuan, da kamin tatang. Ay, hanyan. Nabitla nagsina kayo ka ni Mark. Nga madadagos ka sukatnan. Saan kami mat nagkasar, tatang? At damat gayang pagsayaatan ti saan mi apa nagkasar kin ni Mark. Tagsina kami matlagayam. Kahit, anyat plano yung ka ni Brex. Agkasar kay nga roden Kitaan to, no kasano, tatang. Agdanatan ka sa kasawa. Maudi pa iti kasar. Tagurnong akpay, Kira. Pinagbalay ko nga minan te ornong ko iti. Isuday iti balay ko ita. Ay, katun agurnong tapay nga rod. Inak to nga rod alaan ti anak ko iti balay. Kendagi ti gargarot mi. Tadituyan ti pagnaidan mi. Ay na, adumanan tinagorder iti pandisal kan daduma pa tinapay ading ko. Nalayan ka ngamin nga agluto, manang. Ano sam nga imanihar ti bakery, ha? Tani, mangibangon akmanan iti sa bali ang negosyo iti ili, manang.
Anya man na negosyo day tangay. Laundry shop. Mangrugin nga go-operate into no may alawas. No ipalubos ti Apo. Wow! Congrats nga ro dading ko. Talaga nga imbawing mo ni ti agduduma negosyo ti atensyon mo ah. Un manang. Tano pang panunutak lat ti panangisukat ni Kira kanyak. Awan ti nasayat a pagbanagak. Ta sigurado a depresyon ti lakamat. Wana, kasta ti rumbang. Kat sumapul kakit di mutin iti sabali nga asawaam. Dito'y pa'y labalayo ti pagnaadan ti anak ko, ah. Apay ngay. Ay, ko nga min tatang. Saan akayat ni Bricks akadwami ti anak ko iya balay na? Anya! Apay ngay. Ay, no kasta mo ang sinamon. No di na maawat ti anak mau. Ah, sige tatang, agawid akon. Ang mga nusap-sapulan na kun ti asawa. Umay ka. Anay ko, di mo mas masanti takyag ko. Masaksakit anak, Bricks. Anay ko, Tipunam ka di. ko nga. Kadyak nakita ti kinalailo yung agsarsarita iti dayjay nga arman. Anay ko, agimimon kay ti angin. Amin lakit din alalaki akasaritak kat pagimunam. Ultimo ni uncle kong Andring pagimunam. Pagimunam lakit ti amin idan. Di ka rumrumwar ti balay. Agtalinaid ka lang dito sila. Impadlak ni Bricks ti Rita o ti silid ni. Inala na pa'y ti cellphone ko. Titawa. Nagngato ti tawa. Kabailak nga ta ti tumpuak iti kasti ka nga to. Makamuditan. Tumpuak kakitin. Sigurado ang mabayag manen santo agbaaw ti pungtot ni Bricks kanyak. Aday ka. Tumpuak ako. Ay na, nabluntoy sa kamanakaw. Anay ko tatang. Inaya din yung matimangilot. Nagsakit. Ay, awanan pa yung dayjay a Bricks. Unala no nasing pwede dayjay ataw. Idi lang ang damo na singpot tatang. Ngumidag baybayang. Rimwaran ti pudno nga ugali na. Naimon. Pudno nga wan bisyo na. Talon balay laang ti ayan na. Saan abarkadis na. Ngaman nangimon mat gayam. Nasayat mo tayong pasyar mo ti anak takira. Isojak nagpawit iti allowance na. Dako namin nga umay kami agpasyar iti lugar yo. Saan kami nga agsubli dyan, Mark? Ha? Ket papanan nyo nga rodan? Agsubli kami kan ka. Ha? Pakawanan na ko, Mark. Sinina ako ni Bricks. Takanayon nakakabilan. Gapo iti kinalaing ng agimon. Adayo gayam anasing-singpat ka ngam iso. Manipod nagdanata. Di nakpulos kinabil. Ang kasano na ito yan. Agkasara ko niti mabiit. Anya, Dahit ako mati umay miyawis kada kayo. anya. Biyag. Di tao. Simon, anak. Simon. Agriing kan. Bumangon ka, anak kong. Tamasapa ta ama panagpidot iti basura ita. Panagbabasura manen. Makaturturog pay nanan. Ituloy mo ton ti maturog no agawid ta, anak ko. Wan, ala, bumangon kan. Uwan, nanang. Ala, darasam anak ko. Amangan no maunaan data dagiti padatang agbasbasura. Mapantaman ng jay batog ti balay, nanang. Jay dakkel a balay. Baka ado ti maala tayo jay. Wan, anak ko. Ha? Nagado ti karton kan plastik iti batog ti dakkel a balay. Ay, alaan ta dagitan anak ko. Yes, adamanan mapindot ta a basura, nanang. Wan nga rod anak ko.
Nagdakkel mo't dato yun balay. Kastoy ko matibalay tayo nya nanang. Ay, katwan na anak ko. Makabalay kanto iti kasta. No tari maanem ta ag-eskwela, anak ko. Basta'y kararag tayo anasalon at tayo akanayon. Tapno napiksa tayo latang trabaho, wen? Wan nanang, kanayon mo't ti panagkararag ko. Ha? Naglukat ti gate ti balay nanang. Di yung manan ni warwara na kita basura! Sinalit kayo at tao! Inyor ornos ko na kita! Kalpasan na! Gulwin nyo laan! Wan, sir. Isublimi mo't laang ti sigod nga ornos na. Pumanaw kayo man! Saan na dito iti pagkalkalan nyo iti basura? Ija iting kay pagkalkalan! Wan, sir. Ay, ala. Oh my God, anak ko. Sayang nanang, adupay kumati maalata ijay. Nagungat-matan di akin balay. Sana bali, anak ko. Tasapsapaan tanto no maminsan. Tapno saan data amadlaw. Ay, naladaw ta ngamin itay. Iso nakita na ta. Mun garud naguyong niya nanang. Ala, bye-bye amon, anak ko. Di mon panunutan da ijay. Naira nala siguro amaditi aldaw na. Iso naunget. Simon, sikaman pa'y latagluto anak ko. Tani, maulawak. Maditirik naknak kong. Diyak ka ba ulan ti bumangon? Nakaluto ako na nanang. Ha? Kasta ay anak ko. Agyamanak nga rodoan. Amok gaming nga nabannog kan nanang. So nga siyak tinagluto. Kat, dagiti adim ngay. Nariing dan. Wan nanang, pinakan ko pa'y idan Agyaman na kanak ko. Naimbaglakit tin tada ka akatulungak. Agsakit ka kadi nanang. Saan? Maulawak laang anak ko. Medyo nasakit laang tibagbagik. Mangan ka kadi nanang, aggauak. Madamdaman anak ko. Kayat ko pa'y ti maturog. Ay, kantaan nakman kit din akong. Tapno maimas ko ti maturog. O sige nanang, nyati kayat mo nga kantaak. Komporme na anak ko. Basta tay ammom akanta. Adumot dagitikan kantaam. Amok mat analaing kang agkanta kat anak ko. Mun atay malaakan ka nanang. Saan na ka nalaing agkanta? Amok labasit. Day di tatang mo ate malaam. Duwa kayo nanang. O sige garod, aprusak ti ulo yo. Sa akto agkanta. Tapno mayat ti turog yo nanang. O sige anak ko. Nanang agyamanaken ka. Ayat na buslon, anarik na. Numabisinak pakanenak. No agsangitak ay aywan na. Wow! Ando tinaibal lang plastic dito yung warte pakanan Ala, akda gito yan, ikargak dito yung sako. Ay. Agkanta akman, habang agpidpido takti basura. Kunani nanang, agsingsingpet ka. Umadayuat, inakon sumina. Dinakto sa pulen, no dinak makita. Di kan tulong daan, no awalak tadan na. Ha? Ni Auntie Mikaela. Auntie! Simon! Nangag ko ti boses mo nga agkan-kanta. Iso nakita ka. Auntie? Nabayagan asap-sapulan kayo.
Pimano kayo matgaya man itisigod anag na edan nyo? Wan anti, tapi napanaw na kamin ijay. Nagipatakder kami ti kalapaw ijay igid ti kalsada. Kat, kumusta kayon? Agsakit garod ni nanang ko, anti. Ala, umay ka, mapantay di balayo. Nakpay ko mailakod nato'y napidot ko a basura, anti. Saanen? Ibatim daytan. Saan na bale? Taikan ka iti kwartam. Nooman nugot ka in San Mary. Ikuyog ko ni Simon ijay lugar mi, tatulungak. Da kami iti asawak timang paadal kan kwa na. Kukwa, insan Mikaela. Amok, amarigatan ka amang tad iti masapsapol dagiti anak mo. Iso atulungan ka. Kwa, kasladyak kabailan amaya dayo ti anak ko kanya kasinsin. Kasano nga rod ang makaadal, no di mo palubusan ang pumanaw. Insan, Ay na, oray saan kan nga agtrabaho, tapno mabantayam dagiti anak mo. Tamang tedak to iti kwartayo iti binulan, tapno addabusbusan nyo. Panunutam ana imbag ti imbagak in San Mary. Tapara metlaeng iti napintas ang masakbayan ti anak mo daytoy. Ket no makaadal ni Simon, isuntumet tan ti mangtulong kadagiti kakabsat na. Pagadalen nanto ida. no kasta, kayat mo ti sumurot kini Antim a Mikaela, Simon? Wan ananang, tanuan tayon agpidot ti basura. Kanta no makaeskwela akano. Anak ko, kailiw da kan tulakit dinupanawan da kamin. Uray siya mailiwak to kada kayo nanang. No saan ko la siguro kabagyan ni Antim. Diyak ko makayat a sumurot ka kan kuha na anak ko. Ngam nagkarimot a di nakabaybayan. Wan nanang, kunanamat nga umay kami nga kanayon itoy. Pasyaranda kayo kano a kanayon. Kastamot lang timbaga na kanyak anak ko. Isong agsingsingpot ka ichay, wan. Wan nanang. Daytoy akan tati praktisam, Simon, wan? Wan anti. Masapul ang mapraktis mo iti husto dayta. Tapno mangabak ka iti contest apang isalipakan ka. Wan anti. Kinumpos ko dayta akanta. Iloko. Masapul ka no nga original ti lyrics ti kantaom. Naglaing kamatan nga mga ramid ti kanta anti. Kapilitan tapno adda kantaom. Sige, agpractice ka, wan? Madamdamakan amangan. Agpractice ka pa'y nga umuna. Gatita, intay mat imatangan ti sumaruno a contestant. Awan sa bali no saan ani. Simon Ramon, palakpakan tayo! Champion tayo! Awan sa bali! No saan ani?
mangabak. Auntie, nangabakak! Wan kaanakan. Yahoo! Nangabak ti kaanakak! Ay na, umay ka man kaanakan. Ala, nagiruti pa nagarakop mo kanyak, auntie. Ala, Ay na, maragsakan lang amin para kan ka kaanakan. Naglaing ka! agyamanak, auntie. Kumusta nga tante anak ko? Di damat la umay pumasyaran. Manipod ing kuyog ti kasinsin ko. Di damat ta nagsubsubli Apolos. Apay nga tan. Oh, madanaga nakpekit din. Awan mo't ngamin cellphone ko apang kontakak ko makadakwada. Tinasayaat. Agurno nga kiti pagplete mi nga agiina. Tapasyaran minto man ti anak ko iti puder ti kasinsin ko. Insan Mary! Ha? Ay, insan! Ay na, agyaman naktada kayo. Ni, agmay-may sakan sa, insan. Wan kasinsin. Tabisin ni Simon nga agprak-praktis. Itre-train ko nga min nga agkanta. Kanayon ko nga isuro. Ah, kasta ka di? Imaya, tapno di ka agdandanag. Okay lang ni Simon. Awan ti rumbang apagdanagam kan kwa na. Napintas ti kasasaad na. Nasayaat nga rod ano kasta, insan Mikaela. Aywan, adoy Aha. Allowance yung nga agina. Ha? Ay, agyaman na kasinsin. Pasensya, ta 500 pailat maitad ko. Tani, private school nga min, tinangisara ka kini Simon. Ay, uwen. Agyaman na kit di ata da ka mang tultulong ka ni Simon. Awan anyaman na. Basta ano di ka makaumay iti mabayag, busy kami, wan? Di ka agdandanag. Uwan insan. Tanoad danton kwartak, da kamintun ti umay ijay lugaryo kasinsin. Ha? Ay sus, magastusan ka iti plete, insan. Kan mabannog kayong agbiyahe. Da kaming tulatan ti umay pumasyar ditoy. Ha? Ay, sige nga rod, insan. Makaturturog ako, auntie. Labanam tatuglip mo. Agkanta ka pa'y numadamdaman. At dapay doa kantaam. Nabannog ako nga agkan-kanta. Agawit tayo kuman. Saan man anatangkan ti ulom, Simon? Inayadan datan dito'y fiestaan. Masapul alupasam amin dagiti kantam. Auntie, kaano tayo nga agawid ijay balay mi? Awan pa'y oras. Busy taunay, Simon. Auntie, Sana bale. Tanakasarita ko ni nanang mo. Imbagak abisi ka. Napanak idi na minsan ije balayo. ha? Imayak ko auntie. Saanin ang masapol? Mala, aginanakan. Tainton bigat, at damanin pagkantaam. Sa dino manen ngay. Ijay lugar ti gayam ko. Lalaingam ti agkanta. Tapno makaurnong ta iti kwarta. Auntie, Di ka madanagan. Taiduldulin ko dagiti ibaybayad dakan ka. Nakapang ko. aywen auntie, saan nakadiag eskwela? Baybay amman payla ta eskwela. Agurnong tapay iti kwarta. Tapno adda pagadal mo. Ha? Ken unaan tantupay nga ipatarimaan to'y balay. Awan pa'y ngamin tiles na. Numaalak titangdan mo nga agkanta inton bigat. Igatang tapay la iti tiles. Auntie, Ala, aginanakan. Tainak maturugan. mailiw akong kandananang kan kakabsat ko. Ngumhan nga kayat ni auntie nga agawid kami. Kanayon kami arumwar iti rabi Mapuypuyatan kami mapanagkan kanta. Nagadutit itadda akwarta kan ni auntie. Ngamapay nga tanghanak ik-ikkan. Agunget pa'y no agpagatangak iti kanak. Nagsingput mat ididamo. Ngamapay nga tangain muyong.
Maululawak paingatan. Di akmantina silaw pagdangan, di matrama isut pagsanggiran, agtinulong da. Bak nang tinangawis kada kami dito'y akasanan. Dakkel ti bayad na iti panagkanta ti kaanak ka. Ado ti maayatan iti panagkankanta ni Simon. Ha? Adda nag-text. Adda manin ayabmin. Ay ayaban damanen ti kaanak kakamapan agkanta iti lugar to'y gayem ko. Replyak adakos. Bayan na. Agsasaruno ti awis ti kaanakak. Ni Simon, natumba mo tan iti stage. Anyat napasamak iti kaanakak. Simon, kumustan ti riknam? Nakapsutak anti maulawak. Ninanang kungay. Agturungan dito ospital. Dandani siguron sumangpad day jay. Inawagak ti kaarubayo itay. Imbilin ko ti umay ni nanang mo. Kailiw ko ninanang ko. Wen, di ka madanagan. Sumangpatan no madamdama. Agpaimbag kawan, tapno makakantakan tumanan. Insan! Insan! Kumusta ka, anak ko? Nanang! Simon, anak ko! Kumusta ka? Yamid akon, jak kayatan ditoy. Apay, anyang amin tinapasamakan ka, anak ko. Natumbak idyakan kantak iday kasaran. Naulawak. Anya? Rinabiigamin nga agkantaak. Agkan kanta ti aramidok nanang. Sa anak aagis eskwela. Anya? Simon, anyat kayat mo akanan kan inuman, tagumatangak. Jak pa'y mangan, auntie. Mala maturo ka nga rudan, tapno makainan ka. Di ka sumanaong. Insan, di mo pa'y kasarsarita ni Simon ha, tamabanog nga agsao. Apay alapdam ti anak ko nga agsaw, insan. Adda ka di mo kayat nga ibaga na kanyak. Ha? Sana kas na, insan. Mabalin ka di, insan. Rumor ka biit dito ita kasaritak ti anak ko. Sige. Simon, rumwarak biit wan. Agpaimbag ka tagumatang ka iti cellphone mo, wan. O sige nga Rod, insan. Ala, ituloy mo ti bagbagam itay, anak ko. Kasano nga Rod ang makalpas iti panagadal ni Simon no yawid mon, insan? Lading itak, insan. Ngamjakon maitalak ti anak ko kan ka. Kunam apagadalam, ngam pinagkwarta am lagayam. Agsakit pa yan gapuitar aramidam, insan. Ha? Sana nasayaat kan kuan na ti kanayo na panagpuyat na. Rinabii ama puyat. Nga uray dinan kabalan, pilitom latang agkanta, tapno makakwarta ka lang. Para matkan ko na aramida ka. Jakpat yan day ta, insan. Sana para iti anak ko ti pampanunutam. Nudikat para iti bukod mo abagi. Ha? Isa lading itak, insan. Ngamyawid kon ti anak ko. Nanang, naimbaga kon. Ni, apay asinurot nak dito yung anak ko. Naimbagak garudan, nanang. Nala, agtugaw kayo nga ron iti adim dito igid. Ta siya kung tagkalkal iti basura. Wen, Nanang. Ala,
Hala, di ka agsangit ading. Ada ni nanang ijay Di kan agsangit. Wen? Siguro makaturturog ka niya. O sige, kantaan ka tanong makaturog kan. Tulog na, ading. Tulog na. Tulog na. Simon, Ha? Ni Auntie Mikaela? Hala, baka umaynak manan alaan. Nanang! Nanang! Ada ni Auntie Mikaela. Ha? Ayan na. insan, agawid tayon ija balayo. Taadda umay ko itulon. Insan, pangasim, di na kami kumanriribukan. Nadaman ng plano mamang ikuyog iti anak ko. Pangasim, di mo naramidan dayta. Saan akas tati planok, insan? Kaya't ko asulnitan tinagkurang kada kayo. Mababainak, insan. Isoan ang iyagak iti abastuyo. Pakawanan da kuma, insan. Saanin nga agpaot ti biyak ko. Iso akayat ko asulnitan tinagbasulak kada kayo. Ni, anyat kayat mo asawan, insan. Kagap-gapok iti doktor, insan. Kumpirmado. Anda kanser ko. Amangan no saanan nga agpaot ti panagbiyak ko. Anya. Simon, anak, agrobot tayo. Ha? Papanan tayo, nanang? Intay lamayan ti bangkay ni Auntie Mikaela. Ha? Natayan ni Auntie? Uwan, anak ko. Iso nga agrobot kanwan. Tarubuatak matan dagiti adim. Agkanta ka kano. Ado ti mangibagbaga nga agkanta ka kano dito'y lamayan. Dua taan, nanang. Takasinsin mo mat ni Auntie Mikaela. Di kan taamat. Sige nga rod, anak ko. Duwata nga agkanta. Ni nanang agsing-singpet ka. Madayuan hinakon sumina. Sika, ti ina ni Simon. Uwan, madam. Nangag ko ti panagkanta ti anak mo, idi madamatilamay ti kasinsin mo. Magustuhak ti boses na. Adda production ko. Katno kayat mo, alaag ti anak mo. Alaag ti anak mo. Taikak iti kontrata na nga agpaay iti production ko. Kwa, ubing pa iti anak ko, ma'am. Di ka madanakan. Saan ka na yun ti panagkanta na. Maminsan la iti makalawas. Kat ikari. Asyak ti mang paadal iti anak mo. Kat itad ko amin amasapsapol na. Diyak kayata na maisina ti anak ko kanyak, madam. Di ka madanakan. Agtalinaad iti poder mo ti anak mo. Sukunag lang, no kasya ka sa pulak ti talent na. Kat no kayat mo, kuyugam tunggal sukunag. O anya, mayat ka, misis? Kwa, sige. Kasaritak ti anak ko. Mary, Simon, nakaumayak ta the good news ko kada kayo. Congratulations, Mary. Nag-viral ti anak mo iti social media. At to'y, kita Diyos ko, ti anak ko. Buy-buyahan ng tado at tao. Uwan, Mary.
Intero asang alubungan, timang buybuyakan ko, ana. Simon, anak ko. Naglaying ka. Nanang, Kansaan lada ita? Gaputa ado dagiti na paragsak ti anak mo iti social media. Adumat dagiti nang tad iti tulong para kada kayo. Mabit lang, ha? Aha? Atoy. ha? Nagado a kwarta. Diyos ko. Uhan, mabalin yun tagipatakder iti balayo. Tadakkel agatad da ito'y intad da tulong kada kayo. Iso amang kita kayon iti lote ang mabalin nyo apagpatakderan iti balayo. Agyamanak, madam. Diyos ko. Agyaman kami. Naayat kaunay kada kami nga anak mo. Amom dagiti kasapulan mi apo. Kundi nanggag mo dagiti kararag mi. Agyaman kami. Diyos ko. Biyag. Di tao. Adda kwartam di talakay. Awan na taintid kumot amin kan kanjatang dan ko nagraw. Ay, inggatang ko ngamin amin iti bagas kan si daan. Gumatang ako maiti agas ti anak tata ni aguyak mo manan. Awan kwartak bakit? Uray piso awan. Ay, una yan. Nagrigat lakit tada pa nagbiag tayon ay. Ay, wala nga ruda. Imbag pa dagiti babak lang. Tamagatang da amin nakayat da. Huwag nga rod ah. Sang kasapol, sang kaapuyan mo ngamin ti matmat gadam. Kat anya ngay, tinapatag adda. Jay pulos nga awan. Huwag matkit di ah. Iso padasak sa taga broad lakay. Kay pangalaam ko may taramatang mga agabrod nga. Ay, dahita nga rod ti problema. Awam mo ka mabalin na pagutangan dito eh. Di mo pala panunutin dayta. Taura gan ano ka. Awan aramating mga agabrod. Bakit? Aning, kanagan. Umayak man. Uncle Bert! Wen, sak nga rog. Ay na, simangpot kay magaya man manipod abroad, Uncle. Nagbakasyon lang, kanagan. Kumusta kayon? Kastoy ay na, marigrigat lat, Uncle. Ay, agpakpakaasi ako magan katatulungan nak mamad. Ipagpagapumla ko man iti day dinanang ko akabsat mo, Uncle. Isungay mayak. Tadada magkuti ka sa saan niyo ditoy. Kahit kayo tulungan. Ay na, agyaman nak, Uncle. Ay na, kita amot ti kalkalapaw min marmargayan. Kagudwal at didingnan ni, narukupan ti kagudwal. Iso nagtinagan. Kasano kayo lang ngayon no, agbagyo, kanakan? Anusan mi ati masapsap riyan. Saan kami ang makaturturog nagtudo, Uncle? Ala, mangteda kiti pagpatakderyo iti balayo. Tapno saan kayo akas lapimpiman dito? Ay na, agyaman nak, Uncle. Anya trabaho nila kay mo aya, kanakan? Ay, makik-extra lang makikon-construction, Uncle. Maminsan kami lang nga mangan iti maisang aldaw. Kasta ti kinarigat ti panagbiag mi, Uncle. Sige. Agsubli ang kinton bigat. Agpaituludak iti materyales para iti maipatakder a balayo. Ken alam datoy. Igatang yu iti bagas ken sidaan nyo, aning. Ay na, agyaman nak, Uncle. Ay na, nagsayatan na tulungan na tayo. Di ulitag mo, bakit? Wen Greg, ay na, nasingpet ngamin at talaga da nga ulitig ko. Iso ti kasi singpetan kadakwada kakabsat day dinanang ko. Naimbaglakit din, ta pinasyar na ka. Kat nakita na ti sitwasyon tayo anya. Bakit? Ay, wen nga rod Iso ang nagasat ta. Taad dati ulitig ko nasaya at ti panagpuspuso na. Iso ti mang tulong kada tayo. Ala, intang rod makitsintan, bakit? Ha? Mi, kunak man no da paki extra am ita ako nam.
Diyak mapanan. Tapno adda kadwam ang makitsyenda. Tani, tadagsan ti bagas agatangam. Sige nga, Rod. Sikat ti makaamula kay. Adayin sangpot ko abadbado ti ubing aning. Usarin dagito anak mo. Ay na, nagsaya atan, Uncle. Tani, di kampay makagatang itibado dagita po ko yun. Adamat na ilawok abado yun nga gasawa dita. Agyaman kami at talaga, Uncle. Ay nasapay ko mataw matidog pa itibiyag yu. Tanasaya at kayo at tao. Diyak kaya't nga agrigat kayo. Ta saan kayo nasabsabali kanya? Nang runak ket imbilin na ka. Dahil dinanang mo kanya. Ay na, Jack may ladawan ti kinaragsak ko, Uncle. Nasingped dahil dinanang mo kanya. Ket sakbayan na tay. Imbilin na di ka baybayan kanakan. Isolo niya man ti kasapulan niyo. Di ka kumagbain nga umasidag kanya. Ket pasensya ha. No itakla makasarungkar kada kayo. Awan mo't ngamin pangkuntakakin ka. Ay na, awan cellphone mi, Uncle. Awan to pa igatang mi itikanan mi, cellphone to lakit din. Ala, tay gatangan kanto iti cellphone mo. Sakbay ngagsubli akidya abroad, kanakan. Ay na, thank you manan, Uncle. Bakit? Dandani malpas ti balay tayo. Wen nga, Rod. Ay na, saan una adakkel abalay ngam at least, sementado. Saan na nakas idi akal kalapaw laang. Wala. Iso nagasat ka. Tada angkel mo amang tultulong ka da tayo. Nagasat ta ko nam ah. Ay na, awang ngamin pamilya ni Uncle. Baak abaro dahi chay. Adamot pagsayaatan na ti di na panangasawa. Tadamang tulong ka da tayo, bakit? Wen ah. Jay mo labagbagi na ti pampanunutan na. Tano dagiti daduma ka anakan na. Di adal damot amin. Saan da nakasapulan ti tulong. Kaano kanong agsubli dya, bro? Inton umay alawasin lakay. Apag isunto mo tamalpas ti balay tayo. Tay cellphone mo ngayon ka rin ang itad na ka. Ang mga numalipatan na. Ipalagip mo to. Wen? Di na malipatan day jay. Kasapulan day jay. Tapno ada pang kuntakam kenkwana. No adda ni dya, bro. Wen lakay. Takas tamo lang timbaga na kanyak. Iso apat tsaka di na malipatan day jay. Oh. Ato yun sing kariking ka cellphone aning. Ay na, agyaman na kangkel. Ay na, nagpintas mo ta cellphone day to yan. Ay wanam day ta. Tapno ada pang kuntaka kada kayo. Wen, Uncle. Agsubliak mata ni dya Amerika intun maminsan na bigat. Mabayag siguro marin. Sakto makabakasyon. Pagadalim dagitan lang mo. Tumulong ak para iti panagadal da. Wen, Uncle. Ay na, jak amuno kasano ang makasubadak kada kayo. Bayam na ta subad-subad. Tinapateg, makaadal dagitan lakyo. Tapno sandan tong nga agbalin ang nakakasi. Ket mangibati akiti kwarta pang rugyan yung agasawa. Aglako-lako kayo. Tapno adda pangalaan nyo iti kwartayo. Ay na, nagpintas ti balay yu Greg. Ay wala. Taginastusan ti ulitag ni bakit nga day Amerika nana. Wen ka no nga, Rod. Iswa nagasat kayo ta dangkel ni ani nga nasaya at ti panagpuspuso na. Wala nana. Baka ngamin day nga ulitag ni bakit. Kat ni bakit ko timbilang ng anak na. Ah, kastaya. Ay wen, iso nga'y mayak ta. Agparaup kami no bigat. Si kanto ti may sa kadwami nga agrapan niya, Greg. Ay kwa. Adama aramidak no bigat nana. Anya? Ay ka, inton maminsan na bigat nga rod ah. Ta sigurado asaan mi amal pa si Timay sa nga aldaw dayjay. Ay, adalat tamot aramidak nana Marta. Ha? Pasensya kayo nana, wen. Ngam ado ti pakakumikuma kita. Iso amang sabol kayo pala iti sa bali akadwayo. Greg, bumangon ka ditan. Aldawan. Ay ako. Awan mo. Papa nakita bakit? Di ka mapan makiraap pa ya. Saan? Imbaga nga daramidak. Ang dapay mo't kwartata. Ha? Ay, sa bagay matkit di ah.
Ang pagnegosyo tamot dayjay ko na ni Uncle. Sobra dahil jaya pagpuunan ta. Anya negosyo ti kayat mo aya? Agis tortan Ay na, mabangkrap ka lahang no store. Tama nga no pasig nga utang ti pamahian dagiti customer. Kanya nga rod ngay. Agla ko talangin ti fishball kan siumay. Mabalin magkidi. Ngam paglakwan ta ngay lakay. Di ta sango ti balay Mangirwar kala iti lamisaan kan paglutuan mabalinang. Aneng! Mayata! Adan business mo, balasang ka. Uwan na. Tainik kanak di ulitag ko nga day di Amerika. Ay ka, nasaya ta, balasang ka. Manang aneng, agpautang ka man iti fishball. Tapag pamerienda ka dagiti nagparaspas iti talon. Ay, di ka mang malas si Kajuna. Awan ti utang ditoy. Kasya amin, tapno sana lugi. Bayadak matlano bigat. Ta makasingirak iti lakok anatang inton bigat. No awan pagbayad mo, pumanaw ka, Jonah. No kunak awan utang awan. Anyan. Mala, mangalakan, Jonah, tabayadak pelang. Sakton ti pagbayadam, balasang ko. Ha? Ay, saanan? Ije laangan istor ti pangalak iti pagpameriendak. Ni, apay data pitser kan shotting glass. Kan, asino dagiti lalaki akadwa masimang lakay. Barkadak dagi JJ Ilay. Agshot kami bakal. Kaya't dati agpasyar dito yung lugar tayo. Iso nga, ingkuyog ko ita. Anya? Aglako ka lang dito. Ta dita kami unag tibalay ng agsya. Sana ko na mabain nga agawis iti barkadak dito balay. Ta presentable ti balay ta bakal. Sana kas idi marmarba kalapaw. Imbis sa tulungan na kumamot nga aglako. Tulungan kanto, numalpas kami nga agsyat. Di ka madanagan bakal. Kan, huwag kaya, mangluto ka man iti pulutahanan mi a fishball. Kadwang, kan ikam iti sili te sawsawan mi Anay, agit idda ka mo dita. Apay, di ka aglako ita. Awan paggatang ko ni tilako. Takasano, binangkrap mo mat. Minalam nga minapulutanan nyo kadagiti barkadam tilako. Isong awana na. Anya? Ala, salabali. Masukatan to. Tinasayat. Awagam tuman, uncle mo. Agdawat kay titulong. Wan, talaga kasta ti plano. Oo, sa bali, suportaran ang Uncle Bert. Dahil bagbagi na. Iso arumbang laang, nga ibingay namit, ti kwarta na kadata. Anya ti bagak ngay. Ibaga makasapulam ti kwarta Mangibangon kay ti sabali a business ko nam. Di mo ibagbaga, analugi tay lakong a fishball. Sige nga rod. Hello, Aning. Nakaawag ka madkalakan. Kumusta kayo? Hello, Uncle. Nasaya at latamat Ay kwa, kababain man nga ibagang ang puskul ko na tirupak. Umutang ako may ti kwartayo ta. Pangnayon ko iti business ko dito, Uncle. Ha? Kumusta ba ti pagtagila ko ti fishball? Mayat mo, Uncle. Ado ti customer ko. Iso na yung nakumatilako. Kurang amin ti puunak. Sige, gipawitak iti kwarta ka na kan. Kan binulanin nga agpawitak. Tapno adda pag-eskwela da kitang nakyo. Ay na, agyaman kami, Uncle. Ay na, sapoy la kumataong matidug pa iti biyagyo. Tanagsayaat kayo a tao. Sige nga rod, kanakan. Urayam ti pawit ko a kwarta. Masadutak matang aglako lakay. Ay na, apay lang aming aglako-lako kaya. Ito damot binulan nga ipaw-pawit ng mo. Day tama nga ron ti pampanunutek. Parparigatag ka ti bagbagik nga aglako-lako ditan. Kadama binulan nga allowance tayo. Iso nga ron adi ka naglako-lako. Agban-banog alag. Nan, mangtag ka mangkid di kwarta. Tadapa pa na. Papanamanan aya. Basta dakwarta marumwar ka. Agaw awis dyan may isa akong pare.
Ada ka no papanan mi. Sumurutak mo ta. Saan ama balin ti babae jay? For the boys only ka no? Rumwara mo nga ron na, damo papanak. Kidagitan nak tangay. Asino ti kadwala dito balay? Dakkelan ti inauna nga anak ta. Kabailan nan abantayan dagiti addina. Aggidan tangarudan arumwar. Saan mat na matatao daaning kan Greg di tabalay da. Nagitilan nak dati adda dita. Wen, tabi si da, nana. Anyat pa kabisbisyan daya. Adda trabaho da. Diyo ibagbaga asyak tinang ibaga Ngam busy da makisugsugal, nana. Sursurun da amin asugalan dito'y lugar tayo. Anya? Imbag man ta da pagsugal da. Binulan apaw itan ti angkel da iji abroad ko naman. Ay sos. Agurnong daki hindi ko ma. Kakaisuna nga damang tulong kadakwada. Aramatan da kumay tinasaya at ati mawawat da tulong. Wen nga rod, nana. Mabainak mangamin nga mangbagbaga kadakwada. Ta ibagadan tumanan nga agpakalaingak. Sige ta kasaritak tuman ni da. Ta isakit kumot ida ata karubak nga rod ida. Wen, nana. Bagbagaan nyo ida. May maya laang no adamang palagip kadakwada. Awan garbangan nyo ang makibiyang kada kami nana. Abay, da kayo ayat imang pakpakan kada kami. Panangisakit laang ti bagbagak, barok. Agurnong kayo kit de, tababasit pa'y dagiti anak yo. Tapno adan to pagadal da. Saan ada kami ti problema nyo? Leta bagbagi ti pakibiyangan nyo, nana. Nalaano di kay dumngag iti balakad. Tane, awam ba't sabsabali ka datayon, ta. Nabayagan nga kakaro ba tayo, makamu kayo. Urag kakaro ba tayo? Ta saan ada kayo timang pakpakan kada kami? Ha! Naapal kayo ngami. Anya? Bakit? Awagan man Uncle Bert. Naabak tayo kortak. Impustak amin. Tati amok, pangabak. Ay, naspak mag... Ay, uray siya nga rod. Awanan tay kwarta nagbingayan ta. Naipaabak kumutlang. Awagam ng Uncle mo bakang. Ibagam ta emergency ti pangusaran tayo ti kwarta. Masapol ang makasubuta. Sige, mabit lang nga rod tay nakagload. Ta ultimo load, awanan. Inakpay la umutang i-gestor Wanya, nawaga mo ng Uncle Bert. Ay, jak mo't makontakan. Saan mo nga agun online? Anya? Apay ngay? Jak man mo. Busy siguro Awan kwarta tayong bakit? Awan ka rin tayon. Aywan. Apay no, isalda ta pa'y lahang ti balay ta. Sa kaintan to, nagipawit ng Uncle mo. Ha? Ay, mabalin mo't Ngam, ada nga tamayat amang salda. Ado di ta? Siyak ti makaam mo amang ikontak. Pati to'y basit asular ta. Isaldata mo tayo. Greg. Apay nga, agsangsangit ka rin. Mawag ti may sa kasinsin ko. Ni Uncle Bert, natay mo't gaya man. Anya? Kaano pa'y? Idi namin sa nakalman. Nabayag mo't gaya man na stroke. Iso asahanan ngay mawawag. Anya? Kasano nga rudan? Anya, iti pagsakata iti insaldata balay tayo. Sapay awan pulos kwarta tayong bakal. Awan nga rod. Ay nanditan samat masakan tinaisal na balay tayo. Ay kapilitan samat na pumanaw tayo dito yan lakay. Nana Marta, agpakpakahasi kami. Makitent kami man pa lang iti sular niyo, nana. Ha? At datul dami, nana. Isuti
pagbubong mi itaramidin mi pagnaudan mi. Ay, daytan, ti bagbagak kada kayo ide, Greg. Anya nga ita, no dimngag kayo kumay ti pamagbaga kada kayo. Saan kumaakasta ti nagtungtung palan yaw? Wal nga ron na. Baso mi. Saan mi nga inaramat itinasaya at titulong dede Uncle Bert? Una na. Agbabawi kami ngam naladawan ti amin. Napukaw mi amin ang atulong dahil di uncle mi kada kami. Ay, hanyan. Nagsaya at kumantibiyag yu ita no nagurnong kayo. At dapay libre abalay yun ngam sinayang yo. Nana? Ang gamala, sige. Agipatakder kayo iti pagnagdan nyo iti sular ko. Namasyanak mo't kadagiti anak yo. Sana da kayo ti pakasyak. No di kat kadagiti anak yo, Greg. Aneng? Agyaman kami, Nana. Ay, no, nagsayahat ka mo ito nakaroba, Nana. Agyaman kami na Marta. Anusan min at agrigat manen. Ta naglablabas kami mat ngamin. Di mi amuti nararamid mi iti kalabas, Nana. Nala, agagawa kayo, tapno da pagbiag yaw. Kan tapno da pang paadal yaw kadagiti anak yaw. Biyag ti tao. Ano samtoy balay mi, Daniel? Simple lang. Simple lang, mayat lataman. Tinapatay kat adapag na anak, tapno saan akong nga gastos itiabang. Sa bagay, husto ka. Oh, mabisin ka din. Itay pa lang, Marisa. Mabit lang nga rod ta mga laak iti kanam. Agyaman na, ta pinagnaidnak dito balay mo, Marisa. Si kakit di mat. Nagsaritaan tanti may papan iti day taabanag. Okay lang ang kanya. Maawatak no awan apulos urnong mo. Kas nakunam kanya, kat adakabsat mo asinuportaram iti. Wala nga ron. Isa jak nakaurnong ta napan amin iti kabsat ko ti sweldo. Wen, maawatak day ta, Daniel. Iso adi ka madanagan. Mabalin ka di adi tuyak pala ang balayo, Lola. Day, apay. Awan ka di pa'y ninanang mo, Jane Apaw. Saan pa'y asim mangput ni Nanang? Ang mga no nag-overtime manen iti pwesto na. Wano saan, ang mga no atid dugmanen ti pila dagiti pasaheros. At lalaki, iti balay mi, Lola. Ha? Ne, asino nga iday di alalaki, Apaw? Nobyo ni Nanang. Anya, inyawid ni nanang mo tinobyo na di tabalayaw, Apaw? Wan, Lola. Mabutengak mo't nga agawid nawan ni Nanang. Tadudwa kami laang iti balay. Ang mga nudakas taramidan na. Kabutbutang ngamin ti rupa na. Ay, talaga gayam nga insang putnan ijay balayo tinobyo na. Ang damat gayam ti apo ko ta dito bakit? Rabiin, ang mga nusapulan ni Nanang na. Awan pa'y ni Marisa di tabalay dalakay. Tila ang nobyo na ti adda dita. Anya ang nobyo may tasasawam bakit? Ti kavid video call na idinapanta ijay balay da. Nukasta, pinagnaid na dayjay alalaki, iji balay da. Wan, lakay. Ay, una yan ni Marisa. Di nala pinanunutan nga dati balasitang nga anak na. Namumati anak ta. Sobra mo ti kinaimbag na. Nobyo naman, wano karoba na. Talaga anaparabor. Saan siguro a komportable ti apo ko ta? Iso nga imay diti balay. Kasta mo ti kuna na itay. Balasang ngaminin ni Jane, lakay. Kasaritam to ti anak ta, inton umay diti balay. Bakit? Ayan ni Jane, Nanang. Aday ti sala sa anak ko. Madama ti panag-review na, tanda ka no quiz da inton bigat. Ape adi pa'y lagawid, katrabin.
Inuroray na ka, anak ko. Tanarabyan ka mo ngamin. At damot ni Uncle na akadwa na ijay balay. Saan akomportable ni Jane itinobyom? Ngamin, italaang anag kita da. Sa maysa, balasangin ti anak mo. Anya nga ro ti aramidak ngay nanang. No apay ngamin a pinagnaud mo day di alalaki di tabalayaw. Isupay ngamin ti gastusin na iti abang na, nanang. Kentap no matulungan nak iti pwesto. Kasano, nulukwan na ka. Di ison tumanan ti pagsangitam no ka. Nagkarin ni Daniel, nanang. Saan nakalukwan? Ikalay sanak kano. Ay, agpanunot ka kumaan na imbagan ako. Saan adakas ti agayat? Ngam am-amumpay kumaan na imbag ajay tao. Tapno saan ka amailawan manan. Di ka kumamaupay kadagiti ibagbagaken ka, anak ko. Madanagan aklaeng paraken ka. Amok tinagdalanam idi pinanawan na kati ama ni Jane. Diyak kayat amaulit mananday jay. Wen, di kay madanagan, nanang. Napudno ni Daniel kanyak. Di naktulukwan day jay. Di mo matkadwa ti anak mo. Di na kaya ti sumurot kanyak. Agnaid ka no iti ayan dalolo kun lola na. Iso nga itulod ko dagiti bado na itjay. Baya maano kasta ti kayat na. Sa bagay, natalgad ket diti kasasaad na itjay. Taamok asaan abaybay ang dagiti dadakkel ko. Ken may-mayat mo't laeng no agnaid ijay. Tapno masolo ka. Anya? Naringat ngamin no adda ti anak mo diti balay. Adda ka inagaw ko iti atensyon ken oras mo. Sika talaga. Ayun gayam, sumurot kan to iji palengke inton bigat ha. Tapno adda katulungak ngaglako. Una, awan mo't kat ti aramida kinton bigat. Awan pa'y mo't pagtrabahwak. Manungal daw asaan nga imimay ti anak talakay. Asidaglaang ba't ti balay tayo iti balay da? Ang mga nobise iti trabaho na. At mumay ta narigat ti trabaho na iti pwesto na. Mapanmulangin kumustaan ti anak ta. Angin inton malam ta sigurado asaan pa'y anak kaawid tayo jay. Ang mumay akanayon ang marabyan nga agaw-awid. Wan, inton malam ama panak, tapno sigurado nga da ijay. Kumusta kan nga ay anak ko? Nasaya at mo't nanang. Kumusta ti pwesto mo ijay palengke? Kaasi ti apo, adulat tamot ti customer. Ken sa anak unay amarigatan, tadamot ni Daniel akatulunga. Nasaya at mat nga rod no tultulungan na katinobyom. Wen nanang, awan pagdanagan nyo, tanagagat at taon ni Daniel. Saan akas kadagiti dadduma dita, apapakpakan lang kadagiti karelasyon da. Sapay la ko mga rod taison ti mang kompleto iti biyag mo anak ko. Diyak kayat makita nga agsangit kamanen gapo iti lalaki. Wen nanang, saanen ang mapasamak dayta? Tanapud no tinobyo kanyak. Matitirik na ka. Panag ko na, jak ka ba alam tiyag trabaho ita, Marisa? Kasta ka di, anyat nasakit kan ka ayan. Nasakit ti bakrang ko. Epekton samot na ito, iti diritso pa nagtrabaho kay di palengke. At umot ngamin ti ipapaaramid mo kanyak. Ala, agbati ka laangan dito'y balay. Siya kung ti makaamoy ti pwesto. At daagas iti drawer. Agtumar ka. Ni Daniel ti lumabas lakay. Sa dino nga tati papanan na. Ray, napigsan samay. Naku na ngamin ti anak taitay na salaw ko di tadalan. Masakit ni Daniel. Iso asa na makatulong, di palingkay. Kas di ayamot ti masakit. Kita man, nakasarsaran tamo ni. Agpampambarsamot na ita tao. Anya nga tanusurotam lakay. Iti anya ko maagapaw. Tapno maamuan ta, no adar aramiden na akalukwan. No adangay ti sabali akasinsin narak na dita. Narigat ti kasta ka panunutan bakit?
Kasaritam tulangan jay anak ta, may papan iti dayta. Tapno amo na ti aramidon ti nobyo na, no kasta nga awan di tabalay da. Narigat ti agsasao no awan ebidensya. Kat agpaliiw tayo pa'y Tapno makasigurado tayo, no anya ti mapaspasamak. Kumusta ka, Chona? Nasaya at latamat. Agyaman tayo manugot kang agkita ta. When ata nawaya kita. Iti ka di sigod na boarding house mo, ti pagnanaanam? When Daniel. Iti sigud lata. Umay kaano kayat mo? Iso na lang, ta adayo ti pagnanaada kita. Nasuro ka may nga oras ti biyahe. Kunam, adda kwarta ti single ma'am a sugar mamim. Dumawat kay ti pagpletem Siguradong ikan na ka. Sa bagay, dumawatak tumanan ken kwa na nung maibus ti inted na akwarta kanya. Tibilin ko kan ka Mabalin mo ti makirelasyon iti sa bali ngam para lang iti kwarta. Win, di ka kadi madanagan. Nukas tangad da ited ni Marisa kanyak, ibingayan ka. Rumbang laang Win gayam, masapol nga agawidak sakbay ti alas 4. Tama nga no maamuan ni single mom nga agul-ulbudak. Sapay agin sa sakitak langit ay agsapa. Tapno dinak pagtrabaho ni di palengke. O sige nga Rod, agawaan ta ti mangan, Daniel. Adda ka din ni Jane, nanang. Adda practice da, ije pagadalan ita. Apay ka de. Umay ko itad ti allowance na, nanang. Siya kunti pang tadam anak ko. Itad kuntukon ko na inton madamdama. Agyamanak, nanang. Agawid ak matlaadagos. Ay, agtugaw ka man pa'y Marisa, tada ibagakan ka anak ko. Idi pa'y napalabas abulan, akayat ko nga ibagakan ka da itoy. Ngam di ka mataymingan. Anya day tananang. Sa dinaw, ti papapanan ni Daniel no kasta nga awan ka di tabalayo. Papapanan? Ni, saan mat arumrumar ni Daniel, nanang? Tamadikat nga rod tirik nana. Iso adinak pa'y lamatulungan iji palengke. Idi pa'y amakit kita mi arumrumwar no kasta nga awan ka. Inton kwan, agawid iti alas 3. Wano saan, alas 4 iti malam. Imposible mat day tananang. Ang mga nukaruprupa na laang tinakita yo. At dalaang di tabalay ni Daniel. Saan arumrumwar day jay. Iso nga rod ti makit kita mi kinitatang mo alumablabas. Ay nananang di man padpadaksan ni Daniel. Diyak mo't padpadaksan anak ko. Ibagbagak laang tiagpaiso. No diyo kayat ni Daniel para kanyak, saan laang? Basta diyo kumamot padaksan. Ay, maditirik na kita, Daniel. Mabalin ka di si kapay laang tiaglakoy di pwesto. Ay, wala. Mabalin mat. Agyaman aklaunay. Uray alas 8 amang lukat ka. Mabalin nga alas 9. Adda ka di pa'y aramidam? Ang dalang dagasek, sakbaya mapanak iti pwesto. O sige, tinapatagkat mang lukat ka. Adda nga mintisukik amapan ag-pick up iti order inton madamdama. Bilangam ana imbag ti kwarta nga ibayad na, Win, di ka madanagan. At iti susi ti pwesto. Agyaman nak Daniel. Dakkel ti maitultulong mo kanya. Rumbang lang agtinulong ta. Taagin inayat ta, Marisa. Nay, kung naglakid din o si ka tinaglako, ijay palingkay, anak ka. Saan tatang? Mading amin tirik na. Isuan ni Daniel timbaon ko. Intalak mo tinigosyom, itinobyom? Tatang, nasaya at matataon ni Daniel. Nanay, kita ang anak ka. Narigat ti basta agtalak itaapanaway. Di kay madanagan, tatang. Siyak tumanan timang bantay itilakok inton bigat. Kat, papanan nyo nga'y, nakapulas kayo mat. Adalakad may kaninanang mo ita. Urayak dito yan, tanin nakabaybayag nga grob-robwat. Anya ter aramidam diti boarding house ko, Daniel. Chona, nakaikad din akon. Panawa ko na dyan, Marisa. Kat
Kasanon no sa pulin na ka? No kayat mo, mapanta iti adayo a lugar. Iti lugar adi na masarakan. Umdas nga tati kwarta gastusan ta. Win, dakkelagatan to'y igem ko ita. Mapanta iti adayo a lugar. Tay awan na pulos ti makaamam mo kadata. Sige, makamo ka nga ron. Basta si katag gastos ha. Wen, Chona, awan pagdanagam iti dayta. Siyak ti makamo iti amin. Nay, apaya kasta tilangam nga imayanak ko. Di mo tinagawid ni Daniel, nanang. Ay, katawagam Saan maawagan ti number na? Anya, ay, sapay iso tinangital kam iti pwestom ijay palingke kuna ni tatang mau. Day tangarud ket, nanang. Madanagan akon, ang mga nuintaray nan ti kwarta. Awan ka di ti am-am amabalin mo nga awagan ijay palingke. Dagiti padam nga da pwesto na ijay. Ha? Huwag ngagpaiso. Ni Mari Gracia, ang mga no nakita na ni Daniel, iso ti awagak, nanang. Anya timbaga ti gayem mo. Nasapa kanuan ang rikop ni Daniel, nanang. No kasta, ang mga no intaray na matan ti kwartaam. Kasano pa yan day tananang, sapay dakil agatad tinig gaman na kwarta. Dayta ti bagbag amikin ni tatang mo anak ko. Nagtalek ka ngamin adagos ijay tao. Apay ngay akas jay. Kat nagsaya at matimpak pakitak kan kuana. Awan mat madi nga inararamit ko kan kuana, nanang. Oray kasano ti kinaimbag mo iti may sa tao. No dakes ti panggap na kan ka. Dakes at talaga, anak ko. Di ka mababalaw. Tadi mo mat nagayatan ti kastan apasamak. Saan abasol ti agayat? Ison alaeng takam malimanen ti tao nga inayat ken pinagtalkam. Ket ita, intaray na pa'y ti kwartam. Awanan ba inday jay alalaki? Anyat ko na dyan anak tangay. Desidido met amang sapul iti dayjay a Daniel lakay. Dakkel agatad tintaray na. Naimbag ko na natibkar ti pakinagam ti anak ta. Dayta met laeng ti pagyamanak iti Diyos lakay. Palaban jay anak ta. Sa pala ko mata matunton iti kabiitan na panawad no sa dino man ti ayan na dyan lalakay. Sana mabalay na maitarayan na ti atraso na iti anak ta. No man pa'y ta maitarayan na tilintag, di na maitarayan ti konsensya na lakay. Nagregregatan ti anak ta kwarta, itaray na kitain. Anya ti planom, Chona? Ag-joyride tamanen? Kat, sika kakaiso na nga adda motor nga aramatan ta. Sa dino iti papananta. Sika ti makaamo, Daniel. Anya nga oras nga grubot ta. O din ton madamdama, maturog akpay. Napuyatan ak ngamin. Anya nga oras ngamin na nakakawid ta diti boarding house. O sige, maturog ka nga ron. Riingan kanto inton madamdama. Ay na, nakaparpartak launay ti panagmanehom. Di ka matanagan. Expert to'y nobyom nga agmotor, Chona. Ay na, kaslata mo't tumayabon. Di ka kati matanagan. Kontroladok ti amin. Kita mga ano na masabat talugan. Apay, awan aya ti panagtalik mo kanyak. Ay di mo na partakan. Madanagan akon. Apay ngay, jak mo tin makontrol ti. Sa dinutayan ko. Nasaya at mat na nakariingkan. Marisa? Wan, siyak daytoy. Nakitak tinagan mo iti post ti may sa a concerned citizen. Iso anamwak adito yung ospital tinangitarayan dakan ka. Pagyamanam ta saan anak karo ti donor mo? Ni Chona. Daksang gasat tapimusay ti nobyam. Imay ti pamilya na itay, kat sika ti pabasulan da iti napasama.
Siyaklat ako man ti pimusay. Saan amabalin amatay ka? Gaputa addat rasom anaskan asangwam. Nakaamwam nga iti dayjay nga ospital tinangitarayan da iti ex mo, anak ko. Nakitak ti post ti may sa concerned citizen na nang na-aksidente da. Nagasat dayjay a Daniel tanabiyagpay. Saan anakaro ti donor ang nasagrap na. Ngam tinobya na, dead on the spot ka no. Adniya. Masyanak kan kwa na. Ngam tunggal malagip ko ti naramid na kanya. Agbaliw tirik na. Nakasaritam ka din dagiti pulis. Wana nang, maururay laangan ti panagimbag na. Tapno tuloy-tuloy matan ti kaso. Tapno awan mat laangan ti daduma ang mabiktima na. Nagadumot din ti ilaklakad mo, nanang. Wan, tanaskan nga agsungbat ti nakabasol kanya. Pasensya ka na ko. Bumawi akto kan kawan. Maawatan nakmat siguro. Uwin, nanang. Maawatan ka. Kat asino ngayon tagbanbantay iti pwesto iti palengke. Ada ni Antim Betty. Numaminsan, siyakmat laang. Nagadun a talaga ti taktak mo. Wan nga rodan ako. Ngam sana bale. Malpas tumat laang daytoy. Amo ka na dagsan ti nagpasulakin ka. Sa pala ko mata mapakawan na. Pasensya kan Daniel. Ngam ituloy ko ti agdemanda. Inuta kabayadan ti kwartang entaray ko, Marisa. Basta ikan na kiti pawayway. Ta sa anak pa imot na naka-move on iti napasama kanyak. Siyak ti papabasurin ti pamilya ni Chona iti napasama ken ko na. Noan nyaman ti marikrik nam ita. Kastamat lang ang tinariknak idilino ko na. Stress kan parikot lang ang tiimpaay mo itibiyag ko, Daniel. Saan kalatta ko man anam-am mo? Talaga ka diyan ninakon mapakawan? Uray mapakawan ka. Kaya't kung agdalan iti legal a proseso ti amin. Nasaya at timpakitakan ka. Tinulungan ka kadagiti panawan nga awan ti papanan. Ngam anya ti inaramid mo. Inabusom ti kinaimbag ko kan ka. Sorry, Marisa. Pagbababawyak ti panakaamamukan ka, Daniel. Sorry mananak ko. Nagdarasudusak ang nagdesisyon. Ngam pag nakmakon day diyan napasamak. Manipod ita. Diyakon basta agtalak iti ure asino ang lalaki dita. Nanang. Di ka madanagan. Tadyakon makinobyo. Ipamaysaklaangan ti atensyon ko kan ka, anak ko. Saan kayo aparitan ang makinobyo, nanang? Tamaawatan kayo. Basta pilyan nyo kumaan na imbag ti pakiinayatan nyo. Saan na anak ko? Ikarik adyakon makirelasyon. Ipamaysak ti pamatig ko kan ka. Agtrabaho ak anaimbag, tapno adda pang paadal ko kan ka, anak ko.